Itura ria Tipis ni itura riri muhaka-ini wa kaunti ya Nakuru na kaunti ya Narok. Ari kimwe kia icigo iria iri ngumo ya ugaciru wa urimi wa irio itiganite. Aikari a mwena uyu magikuruhania muno na urimi. Nuko ihinda arimi na Onjoria kuma kambi-ini ino makoretwo magiteta kumana na marihi ma goro maria marihagio ni muguiko umwe na uria uri kambi-ini ino. Shida ikiwa kwa mnunuzi inaingia mpaka kwa mkulima. Kwa hivyo mimi naongea juu ya mkulima, kwa hivyo kumaanisha sisi wakulima tumefinyiwa sana. Ni marihi marauga mokite thutha wa thirikari ya kaunti ya Nakuru kwanjiriria guthingatithia watho wa kwendia waru na githimi gia kilo 50. Tafadhali tuwekewe cess ya Nakuru ili hata wakaji wa Nakuru wafaidike na hii cess ambao huwa tunalipa na yote inarudi Narok. Ni mugiko aikari itura riri maugwetete takiremithia hari gukura kwa Onjoria mwena uyu kuna thogora waguo ukoragwo uri maita mana ukiringithanio na marihi maria marihaga migiko-ini ya kaunti ya Nakuru. Twina thina wa cess tondu cess turahambirio kuma ciringi 3,000 turatwarirwo nginya 8,000 na ngari no iri imwe. Riu twageri go complain matirenda kuigua. Makiria ni mugiko marauga uri thiini wa kaunti ya Nakuru no ukoretwo ukiramatwo ni maabitha kuma kaunti ya Narok. Turenda thirikari ya Kenya njui yuke itwikirire cess haha nigetha turihage uria turihaga Nakuru county tondu ni ici turariha Narok county tutirateithika na services. Ni kumana na marihi maya maiguru gutumite muingi wa mwena uyu kuria thirikari ya kaunti ya Nakuru kumathara kuma kuri thirikari ya Narok na iria marauga ona thengia wao kuriha marihi maya ndekoretwo ikimakinyiria motungata. Oriri maitho mothe riu merekeirio kuri thirikari ya kaunti ya Nakuru na thirikari ya kaunti ya Narok hari gutithurana na ndogamano ino ni mateta merigiriirio gukorwo magituthura weru ndereti igi uramati wa mihaka matura-ini. Handu-ini Hakameme TV kuma itura ria TV gicigo bunge kia Njoro kaunti ya Nakuru. Ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.